tugasanga gakoze iki ibirimo tibabijane. Abataho mu Uganda nibagira ngo rutaro rubire karisha hamukagaze cyoro ecyabagemesereza kunga. Turi mu bungubu turi hano i Buganda twahunze twese kabisa ibibazo nakangara abantu bari gupfa tiwareba kabisa nta n'umuntu wasigaye mu rugo ndena n'ubungubu intambara amazu gose garafunguwe nta nubwo tuzi kundi uko biri bube ubungubu mbega birakomeye abantu bari gupfa amasasu ntiwareba nta tuzi n'abaduteye bari guturuka hehe ndutukurira kwa dufite uburayi bwo mu nzu dushimbo byose ubwo byagiye ndare gusa ngo turanga ku customer turikwaje kubohoza intambara yo gucururuka tukabana baraki barara bakote bararya. Mu magingo go muyebazo empungi za Rugabunagana kwenda ngo zikagaruko wabo kutahamizi no kore ndijo miromo konka abanyamaheba DRC babanjara bari kudukubita ubwo bari kudusubizayo none so bari kugira twicirwe n'inzara dore ubungubane n'icare twebwe abenshi nto dushoboye n'akaragahunga ko mu nkambi isa imwe tuye kuma twumve mu karetse ngo biramana manye garavuze apre kurangiza kuvuga tugenda ngo yatwekera tuye kuba tumve hepfo tena hepfo na garamana manye garavuze turibaza bibaye gute na imodoka iri mu kareke wacu nkanga mu mudugudu gumu basigara aho ngaho nawe ya modoka ibiravuze nayo. Ismail Ndiaya Benjamin meya wa Bunagana yahamye ibi kandi yagira ngo imishuburo umurubunagana tiyagenda kurungi ahawe empungi kweyongera. For the case of today, we are still hearing the gunshots, and that's why people are still compacted in most of the places within Bunagana. Bunagana playground is already full, the market is full, the verandas they are full. Ismail nagira ngo empungi zangire kuzanya kabande hateri izoba zasiba ombishozi zirukureba okorutaro rukugendo misho omurkongo ekintu ekiyajya unishitinisiriza abatura ngo bikompora basakurga omurkongo bebatere tufude basuwagara manyi kajote wali kimuko zira nabanyabonagana cyane barimo baje gushamara ibintu bikompora nyine bya Kongo biri kugwaye cyane nibyo kuja gutuma baje gushamara yoheru cyane barinzira bareba bari kuganya ko ntitwamenye nabo imba bari kureba gute akubwo kujino ntago ari byiza cyane ngubu birengagije kumenya yuko bashobora no guhura n'ikibazo hejuru yo kurira nk'imisozi abashobora ko kubikengera bakaba babarasa bakabatukamo nk'amasasu bamwe buriye imisozi kandi gusa ndizera ntashidikanya yuko wenda Imana ifashije security ishobora kuja kubakura hejuru y'imisozi ikabagaruza hasi kubw'ubwiza bwabo. Ndi bwami nagira ngo amizi omurubunagana nago gabuzire ahabwe empungi kweyongera. Nagerageje kuvuga gutera guhamagara ku simu ya manager w'amazi nsanga itariho ariko naje kuma gukurikirana nibikomeza mu guca ndaza guhamagara DPC areba ukuntu ko yadufasha tube twabona amazi dukoresheje imodoka ya polisi. Empungi zumwe zarebwa zegwire bigerkani zirukwe kwasa ngo zirona za kutahamizo muri DRC bwa nyuma ya mizi kuburo mu Uganda abandi bo barebwa barukoronde byo kurya omubitabere byemondi gasha kwa keta tuzarirwa.